25-ci formanın birincisi 20-ci yılga çıkmış müdür formasını düzenin özgərtdi. Bizden indiki yıllar qatnaşımda seyirşiler oldu. Orada açılıp konkret orunu qarab, kurayında biz qarab şu yolda devam eterbiz deriz. Aldağıların Ağıl başlıkları, ağıl sayıda sekreterleri hem felçerler qatnaşında şu her oylık göstergeçlerini jentiklep öğrenip şu yılışqa çıkarıga degan fikirge keldik. Hem biz endi bu yanbara yumruqlari boyunca Көжетке жерлегенде uchrashdik. Umumiy bilim strukturasına kelganda o'zgan yil endi aytsangiz qon aylanishidan belgilovchi o'limlar keyidi endi har bir chiqishda ayta kelgan edim. Qizg'anishga qarshi buning bo'yicha endi o'zgan yilning yanvarına qarata bizning o'rtaga ortgan bo'lib turadi. Ham onkologiya endi har vaqtda bizning ortida shular so'lish olу sistemasi bilan ikkiga ortgan bo'lib turadi. Endi buni da ko'rasiz. Mana bu da bizning tezkor dinamika bo'lib turadi. Dispanserizatsiya bo'yicha menga netildi, sen jalaqında getirdimmi? Dispanserizatsiyaga o'tdi bizning, no 4-chi stadiya onkologiyada 26 kişinin endi 26% yanındasın. 100%. Ana şunu sen hayal edip baran nege dispanserizatsiya o'tdi, onkologiya. Ağır aileler boyunca dinamika. Ana bizning yıl boyuna endi isakka basqanlar jiydi qo'ylar. Bunda 12 bola bizning bo'lgan. Ham mana shuni bilan bugungi kunga kelib jetkanda 90 qo'ylar ham 191. Jiyliklarni shulay ko'rasiz. Bizning oqtanish zo'r jiyliginde. Bizim bekende oqtanishda kıdayın da yo'q, kıdayın sozdabay etib, o'zlari komissiya sozdabay etib, ular aktiv ishga boshlagan shundan olib shuna. Sonlar bizning endi shu shunga aylandilar. Ular endi bizning Ey, ular endi bizning kutib turmaylar, o'zlari harakatlanadilar, no birga yuramiz. Mana shu darsni bir tablitsini qo'yib, bizning mana sop bazasida bugungi kunda sop bazasini qo'yiladi. Sop bazasida 8 oila, onda 19 bola tarbiyalanadi. Oqtanishda ko'rasiz 4 oila, Kirovda birov, O'rozayda birov, Sho'roqiyda birov, Yomonlida. Hozir qarab ketib tushgan oilalarni. Bilalar, oilalar, qo'yib ishlaydigan oilalar. Shular bilan qarab ketsak, bizning mana shu istargan jirliklar var, biz endi ularni yashilga biyadik. Bizning mana tilakay Sholmanara oyish jirligini bilan qarab ketganligi, oyishni suyradib ketindi, ish qo'ylar deb. Shunda 6 bola eng ko'pi sizda deb, mana bugungi kunga kartina bir sop bazasida turgan oilada qolmadi. Borsa bizning 5 signal kartasi, 4 sen APK bo'lagi, 1 sen ichki ishlar kiritgan. Mana bu sop bazasına da biz signal kartasi kirgachgina bütün межведомственный органlar chiqib ishlar boshqarg'ashgina sop bazasına qo'yamiz. Bularni sop bazasına qo'yamiz. 679 tapkır skoru rızıkka çıktı. Bu tevlükte 22 tapkır шығу деп aytırgan bolar. Olay bizning bir infarktimiz jiberdik. Şollara trombolizis yazıp MSIP-ga vaqtında barib жетті. Значит, koronagrafiyaga 10 kishini jiberdik. Yanvar oyi davomida bu oltiga qadar ko'proq o'tirganda solishtirganda har bir kishiga stentирование уже yasaldi yanvar oyida. Tomografический сигнал 5 kishi jiberdik. Sasuvi centrga biz jiberdik. 15 kishi bu былтырга qaraganda 9 kishiga endi bir necha tur yangi sotsial kontrakt tuzuv bilan taqdim etiladi. Birinchisi buni ishga o'rnashtiruv. Ishga o'rnashtiruvga bu sharaga bizga 1.694.000 o'qish berildi ham 14 kishini ishga o'rnashtiruv ko'zda tutiladi. Ishga o'rnashgan kishi sotsial kontrakt tuzuv uchun ishga o'rnashuvchi kishi sotsial yoqlov bo'limiga kelirga tegish. Oilaning kirimini, mulkat bilan ta'min etilish darajasına qarab kontrakt tuziladi. Ishga o'rnashgandan so'ng oilaning kirimi yashav minimumidan orttirga tegish. Mesela 2 balalı, to'liq oilaning yashav minimumi bugungi kunda 36.746 so'm tashkil etadi. Eri ishli, xizmat haqqi 20 so'm ekan, xotini ishsiz, kontrakt tuzilgandan so'ng xotini kimenda 17.000 so'm xizmat haqqi olib ishga o'rnashirga tegish. Hem ishga o'rnashgandan so'ng bizning sotsial yoqlov bo'lagi
Bu гаиләгә 10,085 сум күләмендә ярдәм күрсәтә. Һәм икебез 2000 елга Синал карт секретарь киттек. Быелмы? Bu уку yılda barabыз bizning уку yılda bizga bolalar Синал карт секретарь иң мөһиме нәрсә әйтергә кирәк, бу балаларның һәр вакытта эшләп торырга кирәк. Безнең мәктәбебездә, үзәккә урнашу сәбәбе һәм үзебездә безнең түгәрәкләр бик күп. Аларны укыган буенча түгәрәккә йөрсәләр дә, физкультура түгәрәгенә, хезмәт түгәрәгенә алар бик киң алалар. Шуңа күрә без аларның һәрбисендә түгәрәккә тартырга тырышып һәм түгәрәккә йөрүләрен аларның без исәптә тотабыз. Класс җитәкчеләрдә үзем барыбер социаль паспорттан чыгып бетерә кирәгендә үз онда торган безнең гаиләләребез бар. Үзем психолог, класс җитәкчесе, социаль педагогларыбыз кишләрен илгә чыгып, балаларның тормышларын өйрәнеп кайтарып, аның да нәтиҗәләре бардыр дип әйтәсем килә. Роль артында специаль шинниклар кулланып идарә итүчеләр буенча әйтәсем килә. Аллаһка шөкер безнең январь аенда бер генә дә үлем хәлләре булмады юлда. Шулай безнең авыр тән җәрәхәтләре олышуларда булмады. Февраль аенда тынычлык үтеп китте. 19 елда безнең бер үлем хәле бар иде. 6 шактыр калды январь аенда руль артында утырып исерек килеш берсе шуның актаны җирлегеннән бер очрак, Мали Суксудан бер очрак, Әлем җирлегеннән бер очрак, Шурака җирлегеннән бер очрак, Иске Бугададан бер очрак, һәм Ая җирлегеннән бер очрак. Булар буенча эш дәвам итә. Сездән дә ярдәм көтеп калабыз. Булай икән, андый хәбәрләр, шуңа күрә сездән башка Җитәкчеләр юктыр. Кемдә? Җитәкчеләр юктыр. Җитәкчеләр кимедле резкеме? Дисциплина кулай булдымы? Вроде көне-төне тикшерәбез. Бу бик азинди бу. Ол. Олтырнашрак айына. Onun sohbetlerinde senin gibi olmuş. Давай вернем все равно на карточке, а вроде так вот вот, тогда бишва. Вот такая перемена на лаве. Bizning nashriyatimizda tamal bu masalani avval boshlig'i o'tirishini qo'yib qarag'iz deputatlar bilan birlikda shu vaqtda endi bizning barcha maktab direktorlarini da faol tarbiya masalasi. Ну, aylara qarshida жесткий bo'ladi. Ishlar urushi bo'yicha prejda временно ana shu dispansizatsiya natijalari bo'yicha idani qaraylarimiz. Burayda bo'lmaydi. Mana qaysi boshqa taraf jibarimiz. Inshaalloh qaysi qozonga, qaysi biz qarayib Oturashları sizden de bir sorar idim. Buna göre eylem kostümü kontrol bölüm desteği. Buna göre kala, 2000 yılda da bir sistemi aramışta alıp varız. Yani iki kişini ilendirip, üç kişini isem kalırsak da zor fayda getiririz. Özümüzün için, rayın için, aileler için, bu yavaş devam edecektir, gelecektir.